San Chachaliad. Níl Sam? What is son more better? Ní dóile mé meg. What was am school 5 in a Eilinach? Es kind nach Zelig Tasha. Hey, Jern go Boneston on Mate Ibram conclude Williams Gahila. Tá áhas ar an Mac, go bhfuil túram go háirtin agat arthéin agus de chuid ibre, go háirithes tú uair a clig máil. Ach forríor goite tá na budéil sin orithe, agus ní bhhainn siad leatsa, nóla duine ar bí eile den iirinan seo. Nis, bhil hen dit súl a caithfead a chuid ibre. Má hastíon wit de job a chaneal. Katrina? Gur maith Eileen. Get the crest station. Ai, dead in it. It's what on Lauren, du can't look up Shane. Well, tá mai geirí ahanrod a bhí díre ceart am muire. Ní hiige man rí rás a rúle búle sé fad. Ní gus leanna tógi Eileen Lynch bíchas. Ní bheach píneach sin marach ucht a fer céide, as I go down móra sin. Well, a le dawrg se na déiche. All right. Áircoch Eileen Lynch di mar sin. Ballen at the wallet! Not her asking my shit, begin short! Screechach! Ceir hála. Tá sé leholta. Tamadán. Ar leid hunta sé sús níl saiser an spris an eile. Cé? Martin. Sé cepi bhain se leabhar a chleig á hen. Dín tí sé tíir dochreite, mar fáric. Tuck up Licala. Carry your melon. Abba leo. Ó brana. Déna me héna. Abba leo go mé melon chlós is féidir. Nancy, tá brónar an fin lán. Is cuma. You're mirror digging sa siopa. Is táim ráthú Nancy McLaughlin. Ní me rá má. Ní sé si be seo. Curd. Bhíanna. Curt fua. Tá sé mithe, just mar sin. Agus heb me go chohfuid sorta adre. Skneach sé. Go dtíon gearmán chuig donnacha. All right. Is láir mu bhí chohfuid a seaachta se chaite. Bhil cheap me gur láir, agus an níos cloise me seo. Bud béid an rustig ag nám sin. Ja, cef an a rúsí le mo chunne. I mean, you're immersi go dtí réid. Níl Sam rúise. Mas bechoir sé ceapag mo ba gur go lehannar a digint. Bloody hell. Béidir gur spásmha rúise. Sin méid, nó dó go fersanta. Ach sin nólaige. Agus sí mé rifaidí. I mean, hí bhaid sé mar a gcean le ganna. Gahan, ní mas go haid híomh don nólaig. Cheanna mas bronda sí chéile a gcónaí. Go ní cheantam go nearní sí a seo. Cés ar dafar a níanach rúta cís mar sin. Nice one, Rosia. Céirt? Joe. Oh, shit. Angela! Eileen, go dtíir tair tú? Go mar, éist, hánig de chunra. No, ní hánig. Fuaime sem mar cheansa tróna inné, sa ba ceart go bhí hen dúhé. Agus go sé fan caiislein, go dtí tar daon sin. Well, de réir an ceantalí, níl mór an simig duna bí eile an, san níor ceart go me fibre bí gan sin. Tar dí gal rí go maiith na bhfuil. Má aon meis na conríthe siníthe go lua sa bblion uair. Ba ceart go mé muid faoi lán teol go luan na dhé sin. Coppla seaartta eile agus be má bhás héin a ríis. Tá sé tiltte agad. Tá. Agus buí tú soltas. Bunne mé agus bunne má soltas é héagnar intim do. Go dé nuair tá sé géiste go é inseach dó. Né am dúneire? Am mórach? Why not? Why not is right. Yeah, the data seems fine, but we'll need to evaluate the research criteria for the survey. Shit! Hiya. Stoin I can't dict for nuadum the nullag no. Oh yeah, Kinsa Vish's nice presents for girls' department. Anyway, listen, we're doing stuffing August and Spy sorted. Yeah.
Mac. The Lord Tower, Deirdre. Relax. No, my pick sauce the mince pies are ball. Because I jacked and stuffing. The Jack and stuffing. Yeah. What if you show you go hints good times good dinner, so nach she's going in the hesher so sure. That is it, just the question. Eileen, do you Fernie? Could you more tattoo? Tá? A han ré agad le ha mórach? Well, nílach, bé. An bommate Jernach, bín mar a géine gcóí nach míon? Chance. An rud éigen mí cearta Fernie? No, níl. Right. Tás den rum sacró dhéana le ha mórach. Tá brontanas be agam go Evan. Carclór? Cydyn tam a gelag sif? Well, Eileen níon siad difrach de berónia. Am a behagrin tú hain. Bwri mis Jack treis nafran mar sin. Íntoch. Right. Fecca me ho. An bhfuil tú cinse go bhfuil tú ceart go leor a bharni. An nearna mis rud a bé le chorástid. Well, Eileen hílgamach sa théine sin. Cydí tá gést agad? Well, crumar seocha. I mean, scumlum scéile sin na lehead tá scarfa cardula. Ach ní hagann se sin cad a bagad bhíginn seach breag go homsa. In anim dé a bharni cydí tá gést agad. An obair a bhí le déana an tachan se caite. Oh, come on, Eileen, tas a go má. Nuair dúir me seart cheart sipadorchlam. Níor a gábe le brega. Ma bhí tú gearháil sipadorch le daoine teile bhfuil bhí sé sin tá. Ceapan a rinneiste chum faoi, mins cailí mór mat, man an ghlacha leis. Ní bhaid ann ach anra agus toasties ach lína sé an barna. Si bu video oile mai Nancy store. Feidir, me tú sá réit an tuga an tamlí na tain. Á bé mé bhile, fan sa gin dúan go gríocht an mesa stór. Brenn túúníar mar hólta má fer. Right, bhile. Well ní chreidim na tamánathe sin, de bheoh bata agus bóthir tu go gomsa dóibh fadá hin. Má sé fear fáid chaid daine le Nancy. Ó tá ceart agat. Agus le brenn ar cheappa nar ah éon rud mór éna go nóna iligatá réige. Ó an nachfrasteint an fer go nó má. Agus anún fer céile máfra sin bailile iad. Fer nach mína teachtaháile tróna go de chéas a leitir bló díon lei. Bhfuil is agat. Mana meoch an tribló sin feici go mar maidin, déiring nach meoch tadaráite ge am faoi. Ní lígann tear faoin stras a bhín sé faoi riamh. Réit a feidir? Dí an bhfuil copplarod nach lígan de Danielín éad héin fób. Gamaliske? Ó tá. Right. Má tá rud éigen le rágat sa faoi mar céile, bhain buíocht dá néartháach díracha. Níl samman sé mé a buich sin. Ar na bach. Ní tún chéad bheanna bhí ag depar dána. De bhí sé pósta hena. Agus? Bhí sé pósta hána a gceart a fadad. Ní rám gom an chefóid seo. Bhfuil tá sé teach do bhhaile? Ní mar a síltar bítar. Na chana deirtar a fadad, Na déanana tú dearman ar sin. Lá máine se. No, bach le sin in Nancy. Brenn store. Níl sé sinna cha déanana deir, tá geir bhead go dochrachata sé sinna sá búnacha hé. Fágus seanis. Eileen, chonig ma. Chonig ma le Angela. Mar a dúirt mé aber a bhí an. Tá mé héana agus Angela a go le barteachta le chéile. Ceirt? Bíalan, ar os narún. Bíalan? Ó, ná be búrtha, ní bhééis se go mórtal sin caé. Bheith sé foscailte is títhe. Bí a chlám mhaid. Cinnal dír, sin an sort clientele tá muidir cuarta. Gus le Angela. Se. Well, cefan ar tormsa? Cén fá nar éar mé céirdart a bharni? Well, armsa go le barteach let. Tá go leor de flóta agad sa foiil láthair. Idir an caí agus Evan? Bhuiilenis. Sílam sa go bhfuil. A bharni, fásan siad sós go hansceappa, ba ceart an irid amagus is féidir a cacha lá, so le mín se róháil. Mar rinne tusa bheith? Ó, Eileen, cech bhfuil tú? Dúra go a bhheach amach a bhíhil. Ó, right, siúr feice mu mar chum mar sin. Se. Angela Iran. Dear Angela, shared
partners. Seo bhfuil an? Sé, sin na méid, cyn ffordd tú a sŵl ar y gyn tiro? No, ní ró. Hiya. Hi. Well, céint an lábhead. Ceart go leor, seacht bheith gobad í nolog. It's bloody ridiculous. Bhain siad le críochnaí. Tá. Dad maim ófasach. Cén fá?
Mae all het tíanna. Céir fwy? Tá mi hab go si really oig noch. Tá sad. Tí fiar ho sin na look. God, misses me veel mór. Céir a hála? Vi me tuairt amach fi rianna gemachttain. Agus níor haime mé díomh Joe. Did offer het tíanna. Oh, right, yeah. Si Harbh a chur amach faoi. Measú cheartam go trasna cear ball. No. Seans gur mis sin duine dúrnach mach si gur eáil. God, amach a teik na rudí ruirt me. Tás long me si ceart go leor. Well, beidir dó í a duine cinseile le búlaiste wiki. Seach. Dad. Céird. Ní dóil am éróise. Oh, come on. Fáin se bud I gomála chéan is na háin. Bheocht an agro trasnacha le nólaigh chonará. Bheocht an ábud a fianhairste mar brontanas. Is ábud le gúnearna mise dermid a horste ar ball. Oh, Mr. Dad, please. Nice, tú sé sin rud bud níos faide, eh? Oh, Rudolph! Yo, ho, ho. Tom! Call tú? Well, tú máile lí hana héna, bhfuil? No, Tom. No. Yeah, ach nach bhfuil bailach a beg a bhéit a gáil go fada leis. I mean, nach bhfuil busna nó tréin nó cáráilte a chéas nó... Yeah, tá san. No, tá muid a táhain seo, Tom. Tá, yeah. Cínte aram mas bhainthú a flóta. Dealneart at there. Yeah. Tá san. No, an bhéid... Tá mis sé gur a leir leis a dosach, okay? Yeah. Could like rash mar ball. Yeah. Miss fresh. Wow, sin béle Morgan Rudolph. Phew. Sa wat sula daddy na nolog. Tá. Well, tá scéal am chuid. Hey, Nancy. Hey, tóga buge. Nancy, tóga buge, just inis don cerdúirte. Oh, Ferrero, Nancy, Ferrero, Nancy, Nero. Nancy, tá me cinnte nar thug pádar ná mára áde beir. Hello, Eileen. Hi. You want to let's hike? Nach meinen nicht. No. Ta kan tu sa eres, gorostorun. Ta tu gera ma van, a gajwem, ta gon goshi gober gotche agus ta tura. Ni wainin cha goch. Tamaj ag dal a bartjacht. A bartjacht. Bille hagens tu waid. Shin ata on. Ni, dai she on. Shin kinna Angela. Ach shin an hotje with a dollar mu ortse a hashki. She Angela ma van, digen tu? Ni wij, woer bartjacht na een, fartjacht telle on.
Béidir gur ort héin atá an dala móthaig. Is bhile tain atá me Eileen. Is fan amach ó Angela. Ní chorann tú éon agla ormsa. En is man a bhiste leat tá rud eile déanana agam sa hartainse. Is má Eileen, sa síos agus ódach ad vodka. Mar níl me se ré leat sa fós. In proben is heilig lied. Mon becher halt de goed moenen, se klinikchen, ha? Na wie zit er mo ma, ha? Miss Eileen. Wel het heen het hamisje, maar nie gene sie. Nie hein ma Angeline na my ma hologus. Beherk na gesat sich. Wat is 'n kindje gesien? Val me werk. Nie meer slecht nie dat. Fos. Mis je kreeg nie laatste. Dis gaga my Angela kreeg nie laatste fresh. Stil se wit. Wil toe gaan mee woon al hagen wil? Alright lad, could you go back at toe? Alright lad. Get a Janet horseshoe laatste, hè? Fan amach why Nancy. Agus kun je de glad moor doen je. Hey! Wat je doen me? Push him. Kef heken na me wel doen, hè? Gewoon waar het hoe de heet dan. Oh, nach jassen bis de alle session got a nanshin. Was er en please hoe begrijpt het je wel? Maar wat? Daniel. Hi. Hi, Thursdag. Fi Roshará gur tú trína chéile. Some bhí mé géirí sé an arátó ceir cilóir. Yeah, tá. Tá bromar. Te ceir go leor. Ó níl sé. Ní a hinnéad. Sorry. Ja, wel, burgel de reisje mar sin. Bí nolig atá chlóir mar sin. Yeah, well, níl sí an. Jimmy si go cíirí imagine. Chuir galí. Oh. God, ní creidem gohfuil sé tórla ríis. Cheap mé go le snéad a bhí mé géirí bheith. Nuair a bhí mé héin agus bríd pósta. Agus níos tá mé pósta le snéad agus is tos atá im. Sí bossy? De kindje. Kindje dan mij, kindje! He's a Christ. He's a Christ. Right. Gleamer in the garden. Wat bí as de bheid? Sin briste bhí an. Ik gret sé a sin ó hún war í húd? Níor ceantaí ó mé. Níor ceantaí hó mar níor a gúhart. Ach ní chéalinn te sin nach mér fercht a bouta se. Right, gleir na gardaí ach má glínte wach. Bei tú le tain. Mac? Yeah, agus Deirdre. Ní ceapan go méid mór an maithas í Mac mar chócra. Tá Mac ar cín ar fad. Sí fibe smooth ag Mac na go se leisciúil. Nach go chohorpad nach san dam hénig ag Deirdre echi. Son rach túáile? Yeah. Trom nó na stoi. Well, be mi sé gobar. Lút we sin hána. Sin an rud is amadí a chola mé riomh am a híal. Was mé níos fá a taine bhfuil? Priam. Répa muid an áit beagán agus goite muid coppla rud. No! Cúine siimplí é. Fág an bhartan, ag ámaní éagsúla. Níl fianna sé a béla ceachtra na cheangal le seo. Déir mé sé grom an seo níos slóchte rud a bhí.
Agus an sin, gur bhris mo cháirsís ar bhór na gáile bheith. Hartar nám seo. Bhí tosa gáil harm agus stopta le cúna chuirteam. Right? Right? Oh, right. Cart go leor. Nis. Míocht tosa dasach. Cart go leor. Bór na gáile bheith. Ag sé achlog, right? Tras na bhaid chrán na forbacha. Bhín cóir téamh sús. Ver am imimecht, no, by search party, I'm going to rosin them. You are. What are you care doing? Sogwich. I've got a meal of my daddy, my boy. Right, Iwa. Agus Nolly Connor. Ydy, Daniel mynd spice le. Tannin. Cwn mewn steff cianna gyda mas. Ni'n mynd i gyda hech gon, fwy nol. Be dwi'n ei dilyn lonolach nach mei ydy? Befrala me war. Gurmila mahat. Bydd eich dyn os dwi'n eisiau stor, cwrs dwi'n sy'n tynnu gwain mae ffer, mae'r sgal gyda mewn drain sio. Okay. Slán. Slán stop. Diwach. Bwyd e? Mae'r chael yma chi'n was yna ti wei meris tiw. Be anol cyn i bwyd. Be Peter. Si voor een waar, we zien. Stoelish en Nollik, stoelish en Risha, koppel als zeer weg. Kom maar les,